Чуваш патшалық юнер музейінче Никита Сверчковын Чувашсем Крымра картины бе палашма булать. Ана Крымба Севастополь рашейді дымне таврына кунаха аллана. Никита Сверчков Чуваш юнерін негислевші сенчен пәрі шутланать. Хайын бұлдарулық күншулінчевал нумай картины югерня. Портрет сема сталаны шучандалыға республикада халық историнчи пілдерішлі пулым сене сынлана. Вал шутра Чувашсем Крымра югерчеке палартмалла. Ана художник пенде тахырчыр херықтахырмышчулда югерня. Крым республики бе Севастополь рашейбе бірлешнеренбе шичи шул шитнеделе куэш пизе вырынлы болна. Сюжетчинче Никита Кузьмич катартнынде семье ларать арами убашки и хираджи. Ну и бір анланныдырық. Чынақта шак картина пирінжен пиде пала мәжіндесесін шак Крыма и бір хамыр тваншыр бігех туяппар. Никита Кузьмич картина жинче шак Крым тваншыр мәжіндесесін пирін чаваш ос тоня урла, туяме урла, шак ларган семье урла, шак кондор архитектуры урла, тиншине бақса, хевелбе шудалны пелецімшіне бақсасын жак настроенізім перін. Ебір бұрде бірле, чынақта бірле. Крымра халі екібінде пелік шырытла Чуваш бұрынат. Онда берін ендешсем екі мүшкедеріне патшавы ғыдынчех күшма бұшлана. Тыван шыршывы наслы варчихы үшін, онда Совет Союзе адаланны вғытрады нумайын цепленне. Крымри Чуваш диаспоре паянды хастары шлет. Ендешсем тыдышақ нацию явезіне ертереше, шеденеген арава тыван культуры бабаллаштарашы. Чувашсем Крымра картины экспозицире уйых пуля кайран ана фонда ярашы.